Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Apriliandini, kelas 4 dari SDN Ciberem, Kecamatan Pangalengan. Dalam rangka mengikuti tantangan literasi Leksamberdas Kabupaten Bandung tahun 2024. Di bulan Juni ini saya akan membacakan Quran surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kala la ilam yang tahila nasfa'am binasiyah. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u jabaniyah. Kala latuti huwasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Demikian Quran surat Al-Alaq dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.